on earth do you want to show to us? Oh, ejombela. Of all the things, urunyoka. No me ulega ngana, mchiye be. Anda bafazi baningi. Mchiye. Unongabona ukuthi sekuhulele abo bakhulu bazalini bakhulu ukuthi uyahula lo asamfuni ngobeli huli. Kade siyambiza umfana okedala lapha. He can't even come. Wona uyasitshela. Uzasitshela. Hayi impendula phela lathi. Awona nto yazi. Awukwazi ukuthi umntana wakho wafaka urunyoko umntaka owalo sukuma. Okabusani. Okonkandla. Hayi angikwazi ngubone kusamanisi. Ukubona kusamanisi? Awukwazi? Hayi. Alright, hlala phansi. Wena hlala phansi usani. Chasisa wena. Ngifuna ukuthi uzwe. Isisitsotsi, chasisa urunyoko. Mna uMekolo kuthiwana nama 5XM. Isicelo siphezele echasa igogo. Angizokela umsebenzi endlini ntambama uyaphekezela. Kumele wenzani igogo bathi siyalatsha. Angabaphekezela sabamba. Safika ngale gogo angakwazi la nomprofita. Ana zasigqugqisiwe sisithandazela laphana waqalisa ukuthi idaleni libamba lapho ngokuthi umbakho kanjani wabanja le ndoda. Indoda le sebethandana isikhathi eside almost ngithi ngalala balala naka 6 kumbe ka 7 ngokubonayo. Ngisho umprofita. Umprofita uyokhuluma. Achaba khuluma laphana wathi uDeribas mina umfazana samfuni. Nathi ayisikumbizele konke ngophekezela ukuthi azoyalela uMekolo umphambi komprofita. Sibele ngaphekana. UDeribas umprofita wakho la kuyini owenzakalayo. Yena umprofita anona wasitshela ngekhisi futhi ukuthi unyoka abekwazi. So we can have a decision. Wachala abantu UDeribas umfazana samfuni. Asitaba ngitshela umfazi khulumela nani lungisana nxa lungisana. Wayesithi mina makhawa sengufabani urunyoka. Ukhetha ndungu yale kumbe ndifaka urunyoka uMekolo mfaka urunyoka. Oyilana bengithi nasaka ngikwazi wafaka urunyoka kumbe ndikho ngene sikangikwazi. Khathi wazomshila ngifaka urunyoka. uMekolo kachiwa. Wacela ukuthi ngicela ngiyabona bekhaya. Ashiwa ngusendo denzo. Hospital ayidokayela uMekolo. Udere kwakuno. Simsebenzi. Khabi lapha la. Uyofuza sitshela into yezona ndile. Ufuza sitshele lapho ukuthi umfazi uyamfuna urunoti. Lapha wena ndithi ukutshelwanga. Nangingekho mina ngiselokho. Good. But sesiyaphonga ukuthi sesibanika one more chance before we take action. One more chance. Libe la uDerek la ngeke ube la uDerek. Sesenza i-default judgment. Whatever esiza ku-charge thina okufunwa abantu bakomkandla will be between us and them. So lina ngikwabusungu ngokwena ngoba siwelelani be abade siwelelana umuntu odala icala lo dalelweyo lihambisana likhulumelana mbijana andi khona kobe kuyakuba ngcono akoni kade sokathathu vele ngawina uDerek kumahalisana kanti umahalisana thina abantu ababele mithi kanye sebatonisa la bongo dumbu labantu sabatonisa labantu uyakwazi abantu akabenzi wayatheza walungisa lapho uJames wazi wakufa esithi ngambona bakithi sibale kade sithuma usodomba ngenalo usodomba wabona udane tsotsi so kuyini kono into le ifuzi iphele once and for all le pressures if it means akwazi ukuthi ungenza njani ukuthi sikwenze early before 26 January or nxa bevuma 26 January lesiqede ngakho akhipha umntana umuntu kulonqobo. Hayi uyabona ukuthi akuncedisi phela yena ngoyofuza abuya kuyele naye le ngaye sengasamfuni but ebuye lapha endala singagijima thina sithi ayimkhipha phela nxa sesiyakhitshwa hayi nxa sesiyamkhipha urunyo wakho lo asazi ukuthi lwafakwa njani so kufuna amapolisi etabe khona one wedale uyasesa wena ngamlange umuntu ongumama le one police lesifasi lihambe ngona la ikhutshwa la lizibonela ukuthi sokhitshiwe yikho sikufunayo ngaye ngasafuni lo ani ngathesu yathi ukuthi lisamfuna andi uMekolo yena wathi sukuma mama
Kuthiwani wena uthi? Ubamncane into ayitshoyo ukuthi mina ngiyalwanga. Ayisikho. Yena uDerek wathumela u-Anta ama-messages esithi uMakhaba sakwanisa ukuhlala layo. Mayitshela u-Anta into uyafana nokuthi la mesengitshela. Hayi but wena wakwekela ukumbuza wakhombisa u-Anti. Ngambuza. Ngakhombisa ngo-Anti phela wakhombisa wena. Nxa wayesefuna ukukhombisa lo Anti ke. Ngambuza wathi hambe ekhaya. Nxa wayesefuna ukukhombisa lo Anti ke. Kuthiwa wena wacela. Yiko sithi uDerek kwakhona ukuze akhulume lapha phambi kwedala. Mina yimi uMamphelezile uMakoti. Ngawubuza ngayo uMakoti kathathu. Uxotshiwe ekhaya wathi hayi. Angithi athi maye nxa wena ususithi usuhamba ekhaya ngithi uthi ufuna ukuyavakatsha. Ikela mina njani ukuphelekezile ngamphelekezile. Hayi thina sesifuna uDerek ngembuzo eminengileyo. Hayi okuye wabona kuyabe vele liwelela. Ngoba mina kanjalo ukuthi waliwa yimi umuntu ofuna umfazi wakho uzamchiya hlale lesikhathi engalani usekhaya. Umuntu waliwa ngutsheni Dumbu. Ngithi Katshela umlungu. ngithi nje 3 months. 3 months ungini. Saka umuntu ofuna umfazi wakho ngaqeda 3 months engabona umfazi wakho. lenyanga e1 appreza lenyanga e1. Ngampreza lapha. Lenyanga e1 ndo 1.2. Uzathi ngaba uDuduza. uDuduza Osiphi lapha sesimangaliso. Osiphi. Hayi ukusiphinda ngikwazi imbala okwedala ngidala ngena kanye ngenyanga. Ngisoka baphenduke lapha lo Derek uzile nadira. Uyabuya lapha lo nadira. Lo uze lo Derek la. Udumbu beke wathi uDerek uthe ucela 4 days ukuthi imali yedala. Ukuthi la uyadinga ukuthi mina athi hayi lokho siza kubona leyo siyayicover la uyahlanganisa izinto uyaphinga isishubu. Hayi kade street. Ngahlanganisa izinto. Hayi 4 days leyo ichiyene phela lokubuya kwakhe. Thina sifuna yena lapha Precious. Yena la ngesimfuna la uDerek azo answer ama allegations akhe labantu bakumkhandla. Then that way siyabe sesikwazi ukuthi siqedile. Because umntwana lo nxa elonyoka kade ezinoma azakhonjiswa ngumuntu ofunayo serious. Kangeza ke uyakuthina umuntu uyathombisisa. Because ngizobambela lo ukuthi lithe before 26 January. Whatever but whether thina sithi indaba leyifuziwe iyenziwe as a matter of urgency. So that we don't have another problem futhi ukuthi umuntu kabi yedala. Uyabe lokho ekhuluma ukuthi ngisemsebenzini. Akula umsebenzi omangalisa phela. Singahambopha ke. Siyakwazi ukwaruthi. Sithumela abantu thina amapolisa bafika bamfaka insindi bamvale esitokisini. Siyamtholisa kusasa. Ande yabona siyamembarasa emsebenzini angizaso. Ngoba siyakwazi lapha khona. Angabe ugawuthi asikwazi siyakwazi. Inyanga naze beyithatha Anti yalanda. Kabuya zikhipha umntwana. Ikho lapha denza ukuhamba ngisakhona 4 days akade ezikhulumile ukuthi isikwana mhla ka19 ngeThursday. Ubani? Yena uDerek. Ukuthi ngeThursday wakhona yasikho ingenzi emergency ngeThursday mhla ngo19. ngeThursday ngo19. Whatever you will decide Lynn. Yabatshela ukuthi la first week eka-January. Ani kulabanye babuya nge-first week ka-January. kabe umhla ka4 Bafake khona. kuhle kube ndawona. Ngoba kulabanye ukuthi babuya mhla ka-first week isande ka-January. Labo yabisana. Yabisana. ngiyawafaka lina lizwile nathi mhla ka4 libira. Leswa chance. Iyekela sesimlungisa manje. Masifuna ukudelelwa thina isapho lezi. Inyanga lana ngiyifunza ngiyifuni. Lokho songweni ngoroma next